Ranam ladu ke Lawmei ya ke first annual Diengiei Champion League hadin ba kelapan lim ya ke Maumi da Argol Lawmei. Hamadan shnong nong sawing is khasil. Kalau Mei kalau yora ya ke song bisa ke ba silak tingka, bat ke Maumi ya ke song bisa ke ba san pro hajar tingka. Kadeu saw ya ke kedan ke balai ringkat ke song bisa ke ba ar pro hajar. Agan ni kesini layadon ringkat iba HDR ringdo badairu kertong ban yakun ni ke election house name ban wan naga parti UDP. Baru ba Osborne Sen Kharjana badairu kertong ban yakun ni ke election naga parti Congress house name Arjar Arfly. Baru dis o Riboy district Bobi El Nongbet ringkat ke jingadong lang kinong kitkam kador bar Diengiei area. Presiden Jerat Singh Lingdo, General Secretary Humbert, thank you. Organizing Secretary Mike Phang Kharlor, but Vice President W Nongrum. But kiwe irang basnong, but Secretary Snong juga Diengiei area. Asam ro ya khusnam Shimet Mar Shipo Wajar kata Man of the Match Nang Pin Scam Shadam Top Scorer Syambana Lang Banang Best Goalkeeper Pin Sandor Molong but Best Player Man Teibha Shadab.
jersey number 9 Wilmar Banyang jersey number 17 Haming Mawang jersey number 2 Eric Mawang jersey number 12 Kines Mawang jersey number 1 Weling Karkra jersey number 3 kini kilong players ba kajuet dai kan long kabi tenat keblai sebut Jangan lihatlah yang foto. apa kelai pak
Diengiei anehmat, dengan segala bantuan imis. Sana. Hello, ini dari diso juga ribuai distrik berdiri Khur yang melajak asri, berdiri beri malam highway experience hambai dari berkedai kecil-kecil. Semangat hati isar, mobil yang lambat bagi sesawan air dan pusat saka dosa. Lawmei FC, Subhanallah Musim Negara, Munasib. Silakan